Ibaga sana mutegeri weru TV tugucokera kaire tukwatanirite jora ngukwire twagwatanira na mugeni wegie manto za mubira za maturene eta bwana Nicholas Mugambi tumugwatoke tumbugatha tukiariria manto za mibira ya za maturene. Bwana Mugambi, yes, karibu sana Weru Stadium. Asante sana. Yes, Ibaga sana. Mbije nudiri to thingataira no kiona ora tugwitia rwari nambe Imbo thingatirite muno na mbere kambuga ibwega ni untu bwa Weru TV no untu kiri TV cionthe iria ciumbite kwithirwo cindene ya ntura yetu kana ndene ya Meru. Weru TV ni onka ki yumbite kwithirwo ikireta mantu jaigie micetho ya ndene ya Northimenti na kinya ndene ya Meru County na kinya bakamenyithia antu na kimuna mugana na rudhiomi rwao mantu jaigie mibira ndene ya Northimenti. Yes. Yes. Nandi bwana Mugambi. Yes. No mbo kwithirwo kereza mutegeri ugakanya gaku kiri Northimenti FKM Northimenti kethara kari gaiku. Ndene ya Northimenti sub county mbithagirwa ndiri mwenekiti wa rigi ya Northimenti iria ndajukirie nyuma ya Herias no ethiritwari chairman wa Kene Muthiru Herias Murega. No zataina ndio Herias Murega kwa tena na mantu ya siasa na changamoto kidogo. Ndio changamoto kidogo auga na ndingu giwi tiumbanira nawe no ntugo siasa irio twatikania na kamiti ya reo na to atongere bonde mubira twetekaniria nengero kanya kau nikenda mpumba gwitithia mubira na mbere indi amona bu mwake ne Muthiru kinyaju jwa 2015 ini ndari mwene ndari treasurer kana mwiki wa mbesha mwendene ya Northimenti sub county mwiki wa mula nande ngugi kwithero rimbi mono kiri rigeje ngugi yakwa mono ni ya gwitithia rigeje na mbere rira kwina thina kana dispute no ntundene mibira mantu ijejagira mwanya mono ndene ya mibira yetu ije ya Nturene kana ya sub county bamwe baraba ingi batiesheria che mubira na igitarira muntu athithia mantu no mwanka kwithirwa kwina ofisira nayo itithietie mantu ya na mbere mono igitarira turi nario no ntu tumba kugwatanite na county government ya Meru iria bonere kwagirite nikenda governor akomba kugwatira kana go sponsor igiu ndene ya sub county chetu cionthe kenda iria bagwataririte paria na mutongeria wetu wa hapa Eastern bwana Ken nikenda bakomba kuona uria rigiji komba gwita guku ino tethio buria pauti twingwa tumba gwitha tukiona ndene ya county government bokai lakini ibubwega nuntu bwa team chetu iria twina cio icitana mbere sponsorship bona kagita ko ndakana nyuma ya gita fulani igitarira twaragia mwakene jwa 2016 itwonere kitwererwe county government ikomba kugwatira mubira juju na ngarama ikomba kwithirwa kinenkera timu iria itite gucetha ome ngirijiri ikomba kwithirwa kinenkanira first aid ya shilingi 250 na ikomba kwithirwa ikiria referee assistant referee na kinya referee wa katikati na apart from county government kubwa sponsorship ni ibumba kudra bwitwa bukia outsource sponsorship bangi kankwira makome itugereti mono uchoa utethio kuma kirianto bangi na thinere ndene ya Meru County onthe kana ndone ya Northimenti ikwithirwa irabia to bionthe utikira bukinya kimwe kiri na sponsor tumba kuga nikigwatiri gikarika imbithiritwe twendene ya Northimenti na kinya mwaka muthiru guni kirabu gakwa Kenya West United kirachetha ndene ya county government na kiri irabu bionthe utikira butumba kuga kiritie kana kina structure kana kina miriria kiomba kuirungamira kiongwa gwita kuraja na kunya mibira yanja tiga bongwa bethagirwa bakiromba baromba bagekira bakabira na wita muko ciawe bwana Mugambi imbi ukuonega kana imbi ukuona team kana klabu fulani kiomba kodide kenda kiomba kukutia metho ja sponsor mtu yani willing ku sponsor kila mpomba kuga igintu kimwe no mwanka tu tuna structure nuntu teka uri mugeni Meru indi kankwire kwine gitara ya mwaka jwa ngiri magana kenda na aria ria twethagira tuna mafuko bobas
na nyuma aja tuithwa twina timu igwitwa Kambagi Christian Center timu iji cionthe ugatega ja mafuko ibombite gukinya ndene ya Premier League o tega timu ja mafuko rire mafuko bombas rira bari na wakina Obare wakina Ken Bogori na baba ingi Jona Mzito menye gitoro indi kana bwe kaniro twari Kaga Boys na iro timu yetu yongwa ya Kaga Boys yeta gucetha kinya Fredri na moera na mafuko batongere na ndo bamwengu tikia ba introne cietu no ntuno bari kana ntu rira bauma gucetha no ntu baja kirasine batwira ima kunda igwa ugatega ja bakina oro etaga tweta Odhiambo ugatega mtu yata ta taxi kome euro no mwije Jona na Horiva pau bonde indi nandi ugatega nandi ijaga ekinyantu amwe ikathira niki nuntu gutina structure ire ibati kuthingatirwa na nio thinere kinya kuona ndene ya ligi cietu inya ligi ya nthiguru yetu ya Premier League nio kuona kwina ndo arira sheria ciambia kwija ukona timu imwe icikuthithia atia ichikurega ija mugogoro jura juri ogatega Sofapaka na Muhoroni nandi ingetu mukoninya baregeri gutonya bariuga ndina mbeca cia gwitithia ligi na mbere indi ni account ne cia wire na gintu kiria sheria re gwitia riuga impartiality ekuonania ligi ikathithia atia igeta na mbere ori otegera na njirengi ukaigua Eric Karekwa wa Sofapaka ariuga goni ndina mbeca indi achethi bakirabu kia ga Sofapaka batiumbite kurwa meri 6 ithiti atia irikite kuthira utukona kutonyero kana u county bugwete mbaru nukuona jai mbakwize kutonyero imatsa siasa baketa abo tumira njira gwikuri kurukira county kubugwata mbaru asiasa bejaga muno gitarira campaign turigitariri iro baturetagira nguo bagaturetera mibira nyume yau barikia gukuruka kana nara bageta utuka arika na kairi bakeya nyume myake ngingana 5 bejete kuga indaithiria atia inda sponsor advantage there no dubutigirwa nguo itutigirwa na nguo ende nguo etiki yandiki ndi wakome ndi wa Mugambi andi nyoge to jetha ne ome etithira lakini kira kiega kira wiguririte ndiuga uju twithwe twina structure kirabu kionthe kithirwe kiri registered kirabu kionthe kithirwe kina gintu kira gikubaretera mapato ontuko inkona ngatega ligi je nandi inkona ore timu cionthe cio ciatira toto kwenda kunganganira kwithirwa ari on the top gankwira uma ligi je kiambiria itwambiririe turi timu 40 ndo twambirie ndene ya one level around 45 twambire muchujo nandi twambia muchujo o wondire the timu ingana inya kiri wondi chieto ithano tomba kureta timu na kiribo baraba ingite kabejite gutonya ligi kankwira uma indi bejire ligi ntu bwa mbeca ijiti ntu bwa mbeca ijiti ani atia ndakachikigwa kwena nusu milioni kwena ngirima na 3 kwena ngirima kana jairi kwena ngirie kana nande na ngaramere beja na weru bwa mbeca timu ingi na cio ciauga goni ndijite giguchinda mbite na mbeca ireko nuntu uringe igwa ligi ije kiambiria muri na juena ju 5 uringe igwa timu ikiuga mbeca ici yeto babu abo kuthithia atia yoma antu batauni bakera bari sabu mbeca iji buticio na mubira ju cetherwa tauni indi otego kona batu tingwa twina thina na tika thina kanini nuntu bieni nyebye ntutina bio challenge ine muno nuntunya the last time turare na Nick wakachanka ambira zapo ligi kiambere gwitikia abarombere nyakieni beta kuromba keni onaranju kinjiru na keni kya athitha baba kuthondeka jira batandikire muthuno and part of the challenge ugateka kunegita ringi CDF ya North Menti ya na nguo mwaka 2015 rira twaeja kwa uniningwa indarombere mheshimiwa Rahim ndamwira bieni bietu bibati gutegerwa na nandi nuntu no bwita bugategere no mbutume kinya Kainginyo primary school rira we Kainginyo primary school ngoru erute rumwe utiona ngoru kipora erute warungi ko mubira jwe na Kirinya bamba kwena mubira okienda kuingiria no mwanka uringe guru kenda ju kwanthe wa yo tarire sabu uju ithira njeitha nandi no bwita bugategera ntu bwina kamera je bugeta mwanka no bweta bugategera na tankuga weta ngine no part of the challenge ire tukurukaira weta ngine for example kuya ntomo kara jawe na Kirinya
kou wachoka reverse oka backpedal mubira jiro okathithia ata goka kirinyene kiria ugateka ya municipality gankwira uma kieni kia municipality kimwe showground kingi ikinoru kinoru neo ibuze oreri neo nyeo kinoru tutura kuga kinoru gite gwakwa kankwira uma inyere ya kinoru kigakwa tukenda bieni bingi. Yeah, of course. Bingi bibega. Nuntu turali mantu ja chani kuja 2018 ndene ya Kenya na kieni kiki yita gutegwa ni inspectors ba CAF kenda bona tha kieni ki nuntu kiri akwi nuntu nya kieni kira ya kagondera bo Western ya kirwe na gitumirita 1 billion na ndiki agwire iliporomoka and this started with batege ndandi bejite gutaka giki na governor munya wengo aja na helicopter gwa kenda agira inspectors bakaveja kuthithia atia na bacio amba July last year gigeni gethwa githitete indi mwaka na ndigitomba kubo kwa ba ututingwa tukuga atiri ja supervisor nkwire ne Antima East indi chethera mubira yayo chugu yuma kwa Antima East aja mwiteria na mwiteria ri na kieni kwa atongere betu kethiri bakwenda mubira yoto yukura no mwanka nyini infrastructure bieni bietu bikare bwega kenda tumba gukura indi ugataka no thimenti ligi yetu ukuga iri na mwanki muno iri na mwanki no ntubara beterete gucinda tibona ndi bembere tibo bari mbere igagarukana nuntu ndataka nini tienu cha 2016 ja timu yetongereti ata 2016 yare kuraja muno 2016 kankwire uma gachanka itarikire ligi 2015 itimu njero ne ture gitara ba Wycliffe ya mbokwa muthomi ya mbokwa na bajiro niki yeja nande yeja kuriuka kairi mwaka juju athira nande ni etongeretie ligi for example ugatega ukamitegera bwega ukamegitira na rais ya bwega womba kwa nara yumite na nara itite ugatega timu ya supervisor womba utega nara iri nara twire timu jera ya twire kire ligi ira ene gachinda mbete ja wazee menya batega bakauga mbete iti yao weta nara bokaga for stars bakauga rito to iri ikuru ugatega bakathithia baboni ugachoko atega nara bakamute na bakaya bakauga ligi ne lakini nande bara batongeretie timu yumite omeyai ya municipality wow no ntoka taka 2014 mahakama yajira ndene ligi mbere batsinda ligi batachindo nyantu kwemwe twathingatira kairi Spartans yaja niyo eyukia kombe kiayo na yata ndene ya county league ruzu nandiko baba na finals ruju kachanka tibo baba tongere kwena pressure babaisa tuni baba thingatite ngakwira uma eji ne studying kana table ya nothimenti kachanka ukabatega bwega bena point 70 batina game weekend yeji indi ni interact 26 roba kuthiria game yao na Wembe Mwangaza ukabatega bwega supervisor ukabatega bwega bena 65 bachelete game 32 kachanka ibakaririte bare gurura metha bare gurura metha indi ukabategera bwega maximum ira bomba gwita 73 kwa no mwanka game yao ya muthia must win na katikati kaona Wembe no likane bwega game yao ya mbere na Wembe rira bachethagira kienine kia Kachanka baumira 1-0 bachindira Wembe 1-0 na ndi betite kwao Nkabune na ndiaba kwa tiweno Mwangaza babo chetha ruju supervisor babo chetha ruju bechetha na Mwangaza rira Mwangaza supervisor etre Mwangaza bombire kuma ngoru imwe kwa imwe draw kwa ubejite naja kwa Gachanka na supervisor ubakarie guru boba iri umwe wao omba guchinda ligi nandi na njirere ombo chinda no ligi Gachanka benda guchinda ligi either kana supervisor batindo rojo Mwangaza kana bet draw bagachinda ligi bachinda ligi yeji batijere nyange mu yengi tukabandikire ya winners kana chindi rojo batijere nyange mu ya Wembe kethira aki supervisor bageta draw nai na Mwangaza indi kukaba gashinda rojo bakethira bena point 71 Gachanka noyo kwa igeta draw na Wembe ntuko ekiumia tariki 26
bakethra bena point 71 bonde batai point na ndi point sheria yetu ya Kenya ni yuga point chia tai tutetega all 1 on 1 tutetega goal difference supervisor ni ina goal difference ena 36 baba ngina 32 so otegero kona rigiezi turiki wono no tege pressure kethro kiriu pressure kethro igategatine ka kachanka ina ndi wembe 6 nuntu no mwanka ba win nuntu gataka game ciao ithatu ire irikite kuthira bakarire ka bachindire kombe bari relax maso ciao nuntu gataka bachindire ka inginyo beja kairi bachi woman draw na supervisor bachoka kairi beta foster weekend bachindwa 1-0 na ndi game wicho na cheta chiba no kuona out of 9 points bombe itakuwa 4 points so no mwanka bahab their game wiji yake ina pressure no tege uma egitere ba cheda ka wembe na gikumene wembe na KCA kachanka mubira joba ko 6 betre gochia kana kugera KCA nkabone kwau utubomba kwithwa bomba kuga baka max fix mubira jo no mwanga wembe nuntu ni aturi mwankene bari bonde wembe na nuntu mwe iboba wankania nyaki east na ntima east kwau bonde ni aturi kwa mubira jo utunjire ngi bomba kuthithia bomba kuga baka max fix no mwanka jo gacheva na jo kethwa jo ina mubira jo na tension nyingi muno inkuirigira muchetha jojo nkuirigira muchetha jojo ketha jo ngi muno na ngatega nchambe ingi gwita mwenda Ireland mawe ende ya muguka Ireland mawe Nairobi ariga amantu jama thongi no ndishabikyo Owero Stadium na murembo ngwita nkathinya Ireland mawe big up antova Ireland mawe Nairobi ara railways ngwitika no kwije na bwana Mugambi kanya gatuga kwariria ndeto ino ntoni ndongi muno na atogachoga time wingi nye ndongi muno twaririe lakini ndingenda kuko migambo ekwe muthie yegie mithetho no thimenti amone nya urikirie na mantu jegi muchetho jwa rojo na jojo kimekiu kingi kingi uni ndiuga no kwinka uga ujo mubira ijo kurea juri na mbeca kira tu inakio ba ututingwa atokathithia structures twambiria academy ndene ya Northimenti ndene ya Meru County na te academy iria ikiethero igitagwa muchethi ni MCAs bareta chedi MCA utira karata muchethi uweze na passion ya twambiria academy nuntu for example ngakwa ngerekano thaiji twina chethi bairi baguchetha baumete ndene ya Northimenti baguchetha ndene ya ligi yetu ya Kenya Premier League kuri na Joshua Mawira uro guchethera timu ya AFC Leopards Joshua Mawira atiumete kuraja aumete ntura ita wakiria na achetha Kiria Day secondary school ngona na scouter achetha game yawe ira bachetha AFC Leopards na City Stars neo coach Imminent ura wari mu Belgium mwetira mwira njo tukathithia atia njo inkwenda mubira yo kunkujo ndetha defender central defender iria mujukirie areta AFC Leopards mwaka muthiru most variable player ndene ya Premier League ya Kenya arari Mumeru areta wa Kennedy Muguna na rekirinya kwe nkathete so bahutu tuingwa mubira jwetu twakuri mubira jwetu na tejwa arume yake kinya mubira jwa hari no mwanka tujukirie inde tutiukiria twina atongeria atiendi tutiugiria twina atongeria barabaka ari kana mubira jureo ntuko ya siasa mubira jwetu kajukiria gitara inde tukachieja na intobie tobionde tobiejane no mubira jwetu inde mubira jwa rojo kambuga mubira rojo chukethra yomi mono na inkobo wata ogeni nyababu ya TV bagwata ogeni na kamera inkobo wata ojo ogeni kire mubira jorojo jojo ketha jwe chugo jwa supervisor na mwangaza bukomba kuja kibujujukia bweja kuonia ategeri ba Wero TV na mashabiki rojo imbije mashabiki kana achethi na mashabiki jonde jako sheni ya ketha yena area bagi kumene bonde barabata na mubira rojo bejeta nariko bejeta nao kwa uba twingwa anko watogeni Joni twana mubira na tingwa tutegere Wero TV magita jonde kamkwira gintu kimwe kuma no October mwanka ndiradi Narok na ino ngachoka na mweri jwa 3 indi gitara tu thora twina area
utiumba kuona TV nonto TV ciao wekaira inoro na ndibo atwende gintu kira kigietu yes Weru TV kankwira uma ikyo giguturetera mantu jerea na ruthiomi rwetu jera tukugwata nonto inya aciari beto baratorona kimonimoni batithithiate batigwata mwega sana bwana Mugambi no mwega sana kome aja kwa Weru TV yeah mutegeri Weru TV ngakwira mantu ja mathongi na tutena mbere na mubango jojo Weru Stadium etena mbere gutuma maoni jaku kurukira 40321 ira ni namba yetu SMS na gutemari na ngakinyukira kidogo na tuichokera tukachokera tukwatanirite na Morgan turikire mubango jo tuibone mechetho rejite kimeketo Eje ni Weru TV. Morgan tokale na karori ga kathongi tukwatanirite na chairman wa FKF Northiment na gumbo taliria mazaga geta na mbere rojo ku rojo ngakone na to geta ngeta kuliungi na aturikirie tukiuga muchetho ya Northiment ire gachetho ntukwe rojo wase bagatirimana na nchaure mute kuma batirimana na Kainginya 4 Stars batirimana na Mwanika supervisor batirimana na Mwangaza RCC batirimana na Ngine Cautions batirimana na Municipality na ni ngitega rutere rwakwa mutegeri michetho ya Centriment Charia Kotolengo bagachetha na timu ya Mwangaza Kiria Youngsters bachethe na timu ya Kithaku All Stars Simba FC nabo bachethe na Nthaka cia Kaongo Makandune bagachetha na Kauthene Bazone FC bachethe na Mbunjeru nayo Kithirone bagachetha na Nema FC na thai bakageri kwebera mpuro ingi na Kiamuri All Stars bagachetha na Kiriro Red Mamba na Nkwene Youngman bachethe na timu ya Rikana FC. Na Morgan yao no tukomba kutha twirikiria mubango joto jwa Weru Stadium na tukera tegeri Weru TV pete na mbere gukaraki TV ya Weru TV nikienda imbo bathomithia manza maingi jegie manjaja gwita na mbere amwe na kugwatira ki Weru Stadium na ruzu tutirimane kiri michetho ya Chugu na arora wa Chugu mashabiki jonde tutirimane na Chugu kiri mchetho geta na mbere no tigo bwega bitakome kinyo Na ni mbita Morgan Muti.